El PNV hizo una apuesta clara desde el inicio porque Dantzagune viniera a Rentería, porque viniera además a este edificio, un edificio singular para nosotros en Rentería, y lo hacíamos porque creíamos que, aun siendo un proyecto de nivel guipuzcoano, pues podía servir para revitalizar o ser tractor económico de alguna manera en Rentería, y además porque Rentería tiene mucho que aportar cualitativamente hablando a Dantzagunea en el ámbito cultural. Hay un movimiento cultural y un pozo cultural en Rentería que supone un plus para el proyecto. Naiz eta herriak berak, Renteriak indarra eduki arlo horretan, eta horrek proiektuari ikaragarrizko auspoa eman, egia da behar lukeela elkarlan bat gainontzeko erakunde guztiekin, bai Gipuzkoa mailan eta baita ere Euskal Herri ikuspegitik. Orduan guk uste dugu azkenean egiten dugun irakurketa eta Errenteriako udalari eta momentotan agintean dauden arduradori esaten dieguna da, alde batetik gu elkarlanerako prest gaudela, eta gure esku dagoen guztia egiteko prest gaudela, elkarlan giro bat martxan jartzeko, eta proiektua behar dan bezala egokitzeko, tajutzeko, behar dan bezala planteatzeko bizi dugun egoera latz honetan, eta gero baita ere, elkarlan giro batean baita ere gainontzeko erakunde guztiekin aurrera ateratzeko.